Ekhaya lamaphupho khona obuzile ebuza ngezilonda ukuthi iy'londa uma kuyukuthi-ke zigcwele emzimbeni kuwena noma komunye umuntu okhona khona lapho ngabe kubika ukuthini izilonda. Uma-ke kuyukuthi-ke ufuna ukwazi kabanzi ngamanye amaphupho, nansi ilinki kwi-bio, sicela ufike usubscribe ubone inqwaba yamavidiyo. Kanti uyakwazi nokungibhalela ku-inbox uthole inamba ka-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni uma-ke uphuphile ungabuza nakwi-comment sikwenzele ividiyo. Ukuphupha izilonda noma ngezilonda noma unesilonda, lokho kusuke kubika isichitho esibi. Isichitho nje kuzomele nje usikhiphe, okungenzeka ukuthi khona abakufaka sona, khona abazama ukukufaka sona. Ngakho-ke kuzomele usheshise usukume, uzame imizamo, uzame phela nawe ukuthi ube umuntu-ke ohlezi evikelekile ukuze uphephe ey'ntweni ey'kanje ngesichitho ngoba isichitho asilungile.